4-чі подъезд деп қойып тұр. Бұл 3-чі подъезд, бұл 4-чі подъезд. Клиент шығып недовольны болса, неге 4-чі подъездге келбедіңдер деп дегенде шығады. Я же указала 4-й подъезд. Иди сюда дейсің, да? Мәжүрімтал оштың символы деп қойып Мәжүрімтал тұрады. Бұяқта Сакура тұрады. Көрдіңіз, Сакура гүлдеген кезде деген кинода бұдай. Бірақ бұл Сакура емес, да? Өрікпі, не білмеймін, короче. Бұяқта да бірдемке гүлдеп тұр. Қырқылған бақта гүлдеп қалып тұр бұл да. Скажите, разве это не коздук? Разве это не коздук? Я. Пай. Өте дақшат гүлдеп тұр ғой, бірақ өзбектер айтқандай. Лисянка, Лисян қандай әлі? Ли-9 деп қой. Минге шығып кетті өте 3 секундта, я. Поликті мұна тейіп отырышын керек кен да, мұна чы қорқытшы. Маяқты қармалыш керек кен мұна тырышқан бойды. Скоростың қаяқтан? Маяқтан көрсетер рульдан. Bazıları yok. Monitoru. Videoyu televizorda öyle koy. Mayaqda monitoru, Oyunlarda oynasang болады даже, ya. Полный фарш кенде, короче, а? Не, сим-карта бар. Сим-карта? Сим-карта алып қойғам. Планшет кенде бұл Android, а? Өзің родной планшет кенде болуы мүмкін. Шумоизоляция жинді кен бұраға, а? Бұрын бұ? Бронирован екен даже. Sen eşin be. Профсоюзная пучика. Hadi alın da 5 gün burada gidip havayla. Biznes salon. Жамбаштарды, белдерді, почкаларды массаж қылып қойып кетіп отам. Маяғанда кнопка бар екен. Басып қойсаң, полный фарш массаж жасап береді екен. Боди массаж. Люктарын açsana, люктарын. Қарашанда жұмыс жаққа өдем ғой сіз жаққа? Өдем... Панорама екен де.
Bağınızlar жоқ. Uzun ayban бірлік менен. Бияқта да бірлікке. Тонированный бұл, Анда ушақтан ача ғой, Қайға жағып қойдың. Дағым не функциялары бар, бұнда обычный машиналардан айырмаланған? Не функция керек? Жоқ, не функция керек да? Полосаны көрсетіп өткен, Дуық полосына да кетсең екеуі болып қалады. Қана телевизор тартау, обычный телевизор. Каналдар ба, обычный каналдар? Бияқтан шығып тұр ғой, Мазыр жоқ. Обычный каналдар тартау баяғы. Ютубтан любой нәрсені көре бересің. Қаласаң спорт режимі бар. Круиз, удержание полосы, тияқ-бияқ. Бізден аты ашып беріп екен. Автоматический тормоз жаңағы. Төртеу тең. Алдынан біреу шыға қалса өзі тормоз істеп екен, Төртеу тең қармай. Базар жоқ. Дағы не функциялар бар дағы? Обычный машинадан айырмалан. Тормоз бар мұфта. Санатадан айырмасы не деген, да? Тормоз сцепление деп қоя? Емек бар, мысалы, да, массаж бар машинеде. Лисенкта бірінші жол отырып кететін, да? Любойын аңдыса, арқадан түссе қарайсың, тұғын жетеді қарағанға. Қойчай, ұшында қарап қосың ба? Нифига себе, өзіңді кетіп отқанын 3D қыл көрсетіп қойы ба? Не, ошонда мой камера, 360 камера бар ғой. Любойын ала аласың. Любой жаққа бұрытып қой? Машина полный запись қылады. Ошол запись болып кетеу любой время? Любой время запись болады, любойын тауып аласың. Память қанша өзің? Білбейді екен мұшын сөзге. Тағы мінезі бар. Машинаға келіп біреу жауышса, сразу сигнализацированы жүрткі тартып алады. Ошол моментті фиксировать етіп алып да? Сразу фиксировать етіп алады. Полный алды. Аварийный запись кен да? Телефонмен айдай берем машинаны. Телефонмен айдасаң ғой, парковкадан киргизип чыгарып, приложениясымен. Базар жоқ. Өзі парковкадан расчет районы. Кішінекей жерден шығып кеттің, Өзі парковкадан расчет қандай, нормально алып өзі? Автоматический парковка қалады өзі, Ошондай бар функция, типа парковканы басып қойсың, өзі парковка қалады. Тиги эки четтеги машиналарды чийип албайт. Прямо өзі алады. Таш маш турган болсо, например, чоңураак. Кирпич турган болсо. Паркингдики могу, 40-41-42 тегерек четиңдеги канча машина кетип атса ошондо көрсөтөт экен, адамга чейин көрсөтөт. Эме светофорунда кызыл күйүп турганын чейин. Базар жок. Дистанцияларды да көрсөтүп коет экен. Выезжающие ручки деп коебу. Мояк брон экен, брон. Толщина выше, да? Базар. Поворотник-то надо отключать. Хотя что-то что. Сенсорный кен да поворотник. Ылыга түшүп кеткенде жөндөн эле басып койгон. Азыр биз бунун газный фильтрин алмаштыралып кетебиз. Газный фильтрин алмаштырып коебуз. Ошондо баягы машинаны жүргүзгөндө трайт кеткен жоголот да. Моп трайган жанагын карагыла. Не деп айтылды ама?
манипулятор сыяктууну келтирип экен. Кутамыз. Бульдозер. Келчи брат, кой тойгон машинаңды бир айдап берейин дейми бар. Монда ийилип кетти газдын фильтри. Өзү мондай түз болуш керек экен. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып атырган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткенде эле өзүңөр тандайсыңар, 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон, үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фото контролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силердин атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, калганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. Машинанын көрүнүшүнүн негизи бар. Робокоп окшош, кино бар, Робокоп деген. Ошонун шлемине окшотуп берем да. Но үстүгү күйүп турат го, түнүп полностью до конца. Анын лисянка левитте дагы бир жакшы функция бар экен. Мону монда ачсаң, күзгү бар экен. Бул мындай жөнөкөй күзгү эмес экен да. Мага ошондой страшныйларды дагы мындай симпатичный кылып көрсөтүп коет экен. Анан биякта тоже ошол сыяктуу. Ачсаң, биякта камера бар экен. Аварийкасы могу потолокто экен. Муну сенсорный болчу эле, мондай гана күйчү эле. Просто машина күйүп жүрүп турган учурда күйөт окшойт. Мындай сылап койсоң. Монтип сылап койсоң күйүүчү күйүш керек да. Подстаканниктерге келсек, биякта 4 экен. Анан коробка переключениянын жана рычаг-мычактары жок экен. Өзү тартып алат деп кой. Нечине көрөбүз? Билбейм, любой кой берди. Воздухту кушактабы мондай, Светти монтип койсоң жет. Монтип койсоң жет деп кой. Звук деле бунун кинотеатрдагыдай окшойт погода. Колонкалар да болор, Четтеринде колонка. Астында да толтура колонкалар, биякта, короче. 8D звук кинотеатрдагыдай сыяктуу экен да, 16D, короче. Келип тапты энеңди ырайын. Онда көп көрүп отурганда аккумулятор отурбайбы? Бул өзү аккумулятор да, Ассалам алейкум жиптер. Полностью, Ишилгери. Аш. Мен да кошулайын, Жок, ортодон кошулган болбойт. Сүйлөп эле. Кетти. Акмактар. Ты комендант айттым. Шаарды жак. Азыр жаңы эле бир кызды жеткирбедим. Кече алып келген конфеттер жактыбы? Иә. Атаңар бар, бактыңар бар.
Алардын аркасы. Колонкалар 1, Шул жатпайбы. 2, 3, 4, Индиде 5, аялдардын айтып аяғындағы 6, Аларды. Қанша колонкасы бар есептеп шықтың өле? Алардын колдоруна шыпкы кармап койсоң, Примерно қанша болушы мүмкін, эч өзгөрүүсүз эле ошондой эле болот. 1, 2, 10-15 колонка ғой дейм, Мына меники Азамат. Сеня уста болып. Бирок жамалоону үйрөнүп калды. Сеня да үйлетсе болобу? Компьютер менен эле. Күркүнү келтирмечи. О современный машинада эмне функция болсо ошолордун бар экен да. Bakın aynen koymadık. Ne? Müsaade etmedik mi be? Жок. Кайым, сен бара бер. Звук со всех сторон нормально экен да. Колонкалар эле 20 штуктай колонка бар окшойт. Түнгөн көрсүн. Оңдон, солдон, үстүнөн, Мен астынан. байкуш жашоомду. Билесиңби? Баарына ким күнөөлүү? Скандерди иштетип коюп Сен? отурабыз. Кино көрүп. Сен болбогондо. Белгиде уруп турган койдук. Качалма. Сен ушулак. Белги муздап турат ичинде акыр. Сага үйлөнбөгөндө мен чалкалап эл башкарып отурмакмын. Çiçeği var söylüyor. Колду подлокотникке коюп алып, мынтип Акылдай сен болуп түртүп коесуң. эл башкарып отурмакмын. Биякты чыгарып коюп. Мени жанымда өлтүргөн татлакай кыздар жүрмөк. Сенин ордуңа Суу ичкиң келсе, могу сенсорду монда басып коюп келсиң. Суу шняктарды алып ичип келсиң. ошондойбу я. Бардана мени күнөөдүм эле. Аны түртүп коесуң. Ой, Аргүзен, кел кызым жыттап кой. Кел. Анылдын элдин көзүнчө эле калып эле шыйпаңдап. Азыр массаж кылдырып коюп. Кино көрүп жатабыз сен. Сүйлөшүп көр. Абдув силени включать этип. Балдар алат. Жок дегенде таптуу жешсин. Аларга пайдалуу. Рахмат өзү. О, желкеге нормально берип кой массаж. Бул жерге чыгып кетти я. Кандай керемет деп кой. Сенин японду айтып алгым барбы я? Аны балдар мени Ар кандай окуялар болуп, кээ бирлерин эркек төрөбөйсүң деп сабарса. Кээ бирлери бузулуп да кетишти. Ошондон улам бизди мен болдум. Эч кимге жолобой. Бирөөгө жубай да болгон жокмун. Өзүм жалгыз. Массаж кылдырып жатсаң, вообще керемет экен да. Өзүң алып Акыры жаным чыдабай. Koppa oldu. 220 вольт үйдөгүдөй жанагыда бар экен. Розетка. Сапунов Иван Антипович. Вор. С черным дельфином и в жизни видеть лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным дельфином, представьте пруды, что есть стены у дельфина, коридоры длинные, окна, решетка, лепнина и люди спинами кверху, ну как дельфин в вечном плавании. Злодеяния злые, там не принято считать дни.
дни, считать годы. И нет звонка второго вестника свободы. Там поломаются самые дерзкие грешники мерзкие, у которых слезы все пресные. Там дни все будни, там в крови все руки. И не уйти оттуда, как на подводном судне утащит тебя вглубь соль илецких глубин. Единственный в мире злой черный дельфин. Фонтанчик с дельфином, вся жизнь тебя мимо, здесь клеймом меч. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. Лексианттың азыр L9-тің жанасын көрөсүз, автопарковкасын. Приложение мен бе? Өз тоқтайбы? Жүрек жыт қой. Арқа айдасаң болабы? Арқа айдап көрді. А бұрсачы бұрып нар жақ бір жаққа. Только түз, е? Егер автопарковка болды, линия болсаң да болады. Линия болса? А, ба, линия мен, е? Парковочный линия мен. Мотордун майын воздушный фильтрлерди алмаштырдыбыз. Пробег 150 километрдей калды эле дагы. Кечте. Кичине заранераак болот да. Машиналарды жууатабыз. Мойка. Мо Лексиангты берип тур дейинби? Бир бизнес класста иштеп көрөйүн деп. Бизнес класска бирок слишком эле жирный болуп кетет го дейм бул. Москвада деле бизнестен кийин, обычный бизнестен кийинкисине келет экен го. Элитке же премьерге ушундай келет экен го бул. L9-те. Бишкекке өтө эле жалко болуп калат да, бирок